Hamrena rong sopi hitibari malong lijang akulat mekecho. Nijang karbenglong Hamren Town Committee ke parlo Hamren hitibari malong lijang akulat ajopor phai sir kepapor mekecho. Kulat mekecho pupir talong se fire brigade tum tong sekot pen pale dunsi me pame ponlo. Lapen kulat ahempu ke hai ingti akorte pen angapachini tu natengke. Lak troksi nerkep an nahok datlo pusi ningduk pen pherangkya thengno nang pachini tun. Lason si labangso kulat kaya tengke do pon tu thekja phan pura karbenglong autonomous council keja kethe kidinga tuma phan kulat ahempu ke hai ingti akorte pen kerap ka changpo. Halapurai koma saikia tuma phan pherangkia tum kar jahut nang thandu na tengke koson pensi meke chuma lake klarda kalam nonamat chini nelang pusi nang pachini tun pula sialang li bang genon lagi nigi chu kola marjulong pen mane bihus darlo ne sense of darlo nanta wala basi chuni ridun kela pula tim biang long pansta sabak kerap ni tumpanan tim pen uthot kaciran pon tim dia pan tim biang long kan kacini ri Aduk kawe kon hormul lukson dun lo. Around 7-8 lakhs ribu. Pen jaga jini salah. Malkau tu mana perlu tu saya mana. Malkau saya dah tu mesti malam si bisi kau saya tu. Amal kedang ni tum kemat hateng pen. Kemat ni tong la puson nang kai picok la puson mate nang tum pine candle pine kai pen pemet tikang tu dat pen tong so mi ceteran imat. Tabus so petak na tum kan pasti pergi. Kendal bang ke pemet kan ya tu si adi long hai. Ini delo koson ni ite bang phanta suspect udah tak calon leader partai lagi masih pemet ini buk tak tahan kasi ang bang sita kerap no itu phancu hang lo itu biang long sita kali itu kerap itu han pilote uthon itu keran ton uji la pen kan komiti dah kece giding dem phanta itu ni dia kelalo tapi kan la room sita tadi biar fuji Tadi lah so adukan me coba along home kan tibok tera adukan kan coba long. Mintapan ke sudah mulai masih dak kita naik long masih dua puluh komat aku bang ke asal ke dulu mal kalau son ke dulu long itu minta cepon cibangun kalau son ke dulu wo desa di kuntal pernah soal lain dah dulu Asal bang so kulat amen kuping ni lijang pula Lapen nang litum amen pen akur lapen nang litum koson ben sila bang so kulat long miki cuma la suput hak panita. ayam tua men lagi ke hai kata alang itu mah kulat lo lijang pula kita men ke dulu kasi alang itu pini hata dukan do gedo ta son kan ni ane pemep ni bubro ni pini sta ki thom piang bong ke ayah ke pemep kang lah ta pemep kai ta do ta ta thang lai chok chip sta chuni ri do lah lo kerap Kona porn sini cula. Lain lain dan Non bottoman itu detail report dan elang. Detail report dan sini kan tadi apa sih ke anime cuman. Bang so miki coba putak nang litum tumahin pen kopi ka chini pon dolo. Non bottoman itu report dan elang report yang tinggi kan tadi ke kosan kita sih me cuma kosong payah itu kan jalan. Non masih bukannya Malik kan tinggi kosan sih me cuma kosong payah yang kan tadi maksudnya. Kalau non detail yang hai sedai ini, non lah tinggi detail report dan lang Malik kan tinggi kosan sih me cuma. Asal bang so ami ke colong apu tak nang litum department hoi pen bang pen nang litum department pen koson si la bang so kerap dun loh la so putak pachini ka. Oh, itu nge non lah hamren payah sih somdan itu nge tongsuat memang lo. Itu official payah kan dat kumpulan lo. Lo kalau lang up lo kalau sih pada sih lo bisa apa lang itu kan lang pada ke lo 2 menit dah kan sih lo. Ini kontrol dah lo kalau sih. Carol.
Nijan Karbenglong Hamren Pen Raikom Tiso Report, Northeast Karbi Live.